Okay, welcome once again. Nk'uko mubizi ndi umuhungu wanyu Ira cyangwa se Iradukunda Jiva. Nk'uko muri kubiranga kuri amafoto, uwo ni Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, aho yaje avuga ko igihe kitaragera ko u Rwanda n'Ububiligi byiyunga cyangwa se bigumana umubano. Reka rero dukomeze gutya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko kugeza ubu ngubu nta biganiro bihari bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, ndetse ashimangira ko icyo gihe kitaragera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot aherutse kugira uruzinduko mu bihugu byo mu karere birimo Uganda, Uburundi na DRC. Ubwo yari muri Uganda yagiranye ibiganiro na Perezida Yoweri Kaguta Museveni byibanze ku mutekano muke mu burasirazuba bwa DRC, ariko biza no gutangwa ko uyu mudiplomate yasabye Museveni kuba yakunga igihugu cye n'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, mu kiganiro yagiranye na RBA, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko iby'ubusabe bwa mugenzi we yabyumvise mu itangazamakuru. Ati "Ayo makuru twarayasomye, twayabonye mu binyamakuru, ntabwo twigeze tubimenyeshwa na leta ya Uganda cyangwa undi uwo ari we wese." Yakomeje avuga ko u Rwanda icyo rushyize imbere ari ibiganiro bigamije gukemura intambara yo mu burasirazuba bwa DRC. Ashimangira ko iby'Ububiligi bizaba biza. Ati "Twese ubu muri aka karere turimo gushaka gukemura ikibazo gikomeye cy'intambara yo mu burasirazuba bwa DRC. Ubu ni uburyo duhugiyemo, ibibazo by'Ububiligi bizashakirwa undi mwanya." Kuba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi aza mu bindi bihugu byo mu karere ni uburenganzira bwe, ariko uko byagenda kose ibyo yakorana nabo ntabwo bireba u Rwanda. Abajijwe niba u Rwanda rwiteguye kuganira n'Ububiligi kuzahura umubano mu gihe cyose bwagaragaje ubushake, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyo gihe ntabwo kiragera. Ubu ibibazo byo mu karere tugerageza gukemura ibyo bibazo bindi, igihe cyabyo nikigera tuzafata icyemezo icyo gihe. Muri Werurwe 2025 nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva mu butaka bwarwo. Iki cyemezo cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububiligi bwari bufite mu Rwanda. Yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango itari iya leta, yaba iyo mu gihugu na mpuzamahanga, ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange, yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda, nayo yabujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo biyishamikiyeho. Impamvu y'ibyo byemezo ni uko hari hashize igihe kinini Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, burushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri DRC. U Rwanda rwarabihakanye, rwamagana iyo myitwarire y'Ububiligi. Igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuva mu bihe bwarukoronazaga hamwe na DRC ndetse n'u Burundi. Nk'uko muri kubireba ngo ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yaje kubavuga ko ubu nta biganiro bihari bigamije guhuza umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Icyo musaba nta kindi urakizi no gukora subscribe, izindi nkuru zose zigiye zicicikana mu karere cyangwa se ku isi hose ukajya uzisanga kuri channel yanyu bayita Ira Official.